mu ewo Tema station enche bia na IGP hu sensem ebe deja ewo oman Ghana ma se ni nyina enam likte bia ebaye eno enam so ene ne dey chairman edema NPP amanyoko no Bugri Naabu eda ba betu dwa se ono de enye so ne di nkomo se bia omu yi ede apie no mpo de nke be ya se bia naifo ababeche ni secretary ene ne ma menu ne omu eduma nke be omu nya no na nhwehwemu akasa entumi enkoso enti asemi ababeto dwai usu se Bugri Naabu ne kwan so sa no okana na se ense so okana sa ese so okana sa because enye ne kwan so no so mbechi ni secretary ne nkwala ono omu yaduma because tape no oni obi oni koku asam na ba oni obi na ekohye kokuom enti ni susu ampam ani se yampa ese so omu frɛ wo no ankasa no mu busa no se tape ya beto dwai oni hwan na nsam se ni se na apie na yampa se wo kan ana se wo anka na omu akɔkye om ne de ɛnde anya mla kwan so se sia na ebisa no o se ono don't mean chemu se wa ya na se onyeye na ne voice nim omo muza ne voice nim ana se ne voice nim bidi a obetimi aka se nyo no ye na se ne voice wo bidi a se ne ontimi nka ye paper voice de eso mo busa no wo mla kwan so se tape ya beto dwai hwan na hwan ho asem oman ho asem no mususu hu ana se de na wachire a eba a tape ni beto dwa na hwan na de beto dwa ema mususu se ne kwan so no se be kire om o ndi abenya ne kwan so ya be kire om because chi abechi ne nkwala ndi ebia no mu ni mu hwe ebi su a na kola bi na afa ne masechi edi tape ya betu dwa because ebi obi ahye na fun se bibi se o a fabla na me so beji kakra hye on ndi ebi ono ko ebi no ni mu hwe se ne nkwala bi na edi abetu dwa nti chi na abechi ne nkwala ndi so mu gya o enye wo kwan no okay onso fa ne so se e wo se ye jo ma na se e wo se ye kire om oh I was say hold you still but I was say who say it was say first arrest I was say come Bugri Naabu because there is no way in Colombia to make tape now papa ni mu hwe but this is not the first time in Sembise see about Bugri Naabu. It's not the first so IGP be enhwehwemu on going into details because the man should be hold on and should be asking questions because the Ghanaians to me inform per and tape ni sir it doesn't happen anywhere so papa ni sa won't be but say papa ni so no so nkasa Bugri Naabu so no so nkasa mfa ho that means say bibi oha the man is not saying and bibi oha and Kolana is not telling us so there's something wrong over there so they should hold the man and ask him very well because you can't just wake up and then bring some like IGP what they have done can even a police for nasi na nkrofo so keka se ebia NPP amanyoko ni person mu yi dampare edifi ni post so obeye IGP no person mu gife ni se no so me dem ya kola de by little advice we costro ni say dampare should know say obi oye adwumadin bia watanfo yes obi oye adwumadin bia watanfo even if ya de Yesu Christo crowd boy no ba asase kwa na watanfo so how much more dampare he also has enemies so far appointees are mapenia ye nyina ona the best onfa sa akeka no ntu nchen we like what he's doing no nkoso nye that's what we want eti sesi ano say no mo so kire se e wo se nhwehwemu krogen ekoso e wo nsem hu se na bia Ghana fo so ebenya omoso enti ase enti trotro ne yema e wo Tema station mate ni betena ase eje so say awe na de pano no na yete ne nka de du so no eye Premtobre Kasee na padi botwe gina na so a nyame ba sister Fia me je wo so bia e fine bia e fine tie ne ye hwede e number na ya wo pepper fish open fish oh fish nkwa na sembi pie mu enam ya semi ya an me deba enam pie sports enam dia sema ba na mo we nam oh ya we nam na ya hwe sem so be pie wo ai okay ene ye ntwen padi botwe no fa nam Premtobre Kasee no ento aso